because kubalulekile umuntu omusha ukuphulaphula uthisha wakho, umfundisi wakho, ngoba nje umfundisi ekhona nje uzokwakha ifuture yakho yokomoya. Amen. So uyakhonzeka uThixo kuyo yonke iminyaka, sukela ku-Sunday school ukhula ude ungene ekwayeni, ulwe zonke ezo zimpi lezo zokukhula, nokungqina abantu bengazi ukuthi wasiphakamisaneni isandla, uthi uyangqina bethi kawasiphakamisa isandla, kodwa ungqina ngoYesu, uphila impilo yosindiso, basakhabela isandla. Amen. Ukusindiswa kuvuma uYesu kukhona ukuphakamisa isandla. Ukho abantwana lapha esibanga sethi kunegap phakathi kwe-teenagers ne-youth, asazi basibakhupha kanjani kwi-teenager sibafake ku-youth. Xa umuntu amukela uYesu, egqina ngoYesu, ephila impilo yosindiso, sindisiwe komuntu. Amen. So kungamane uthithiza ulinde ukuba usho abadala lo mfundisi bahayi wena ke so sisuwe ngoku sungawelela ngapha ayoxawe. Amen. Ecawe nabantu bayalinda kude kusho amagosa esona wena uneminyaka engapha ulapha uyihambile iclass wigqibile uzakwembatha ke ngoku. Abantu bajabulela ukwembatha uKristu bengemambethe. Hallelujah. Bathi la kwaYesu umuntu osikhubezelayo uYesu ngomoya wethu. Glory to Jesus.